que j'ai pas filmé de vidéo YouTube, ça fait 2 semaines. Et pourtant je me suis dit c'est chaque semaine que je vais filmer. Mais Allah ghalib, je passe par une période extrêmement difficile en ce moment. Voilà, ça a affecté tous les plans, sur tous les plans de ma vie en fait, ça les a affectés. Bam 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 bam, astaghfirullah al-azim, ya Rabbi, subhanallah. Alhamdoulilah ya Rabbi, pas le plan de santé, pas le plan de mes enfants, mais le reste. Vaut mieux en rire. Hein. Ça dure depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Mais ça va aller. Mais ça va aller. C'est dur, wallah. Alhamdulillah, waitet ma Ramadan. Donc, je suis en train de tout faire pour les prières, les doigts, la purification. Et c'est tout. C'est tout. Je pense que c'est tout ce que je peux faire. Puis le reste, à l'Arabie. Et l'un des plans qui a beaucoup été affecté par ça, c'est le plan carrière et le plan professionnel. Je me suis retrouvée dans des situations voilà, auxquelles je m'y attendais pas du tout. Beaucoup plus grosses que ce que j'imaginais. Des problèmes, etc. Et ça a affecté ma motivation, mon ambition, mon envie de continuer à travailler, de fournir le meilleur de moi-même, etc. Et je me suis dit, je peux pas rester comme ça, je peux pas. Ça fait peut-être 2-3 semaines maintenant que ça dure. نظهر مرة و10 ليه مانيش قاعدة نخدم، مانيش قاعدة نعمل في حد شيء، حالتي حليلة. دونك هذه initiative مني أنا. باش نرجع نخدم. Je vais pas prétendre que tout va bien, mais je vais faire en sorte de s'acquérir et avancer. Voilà. On va remettre le sourire, parce qu'on en a vraiment besoin. Alhamdulillah, Rabbi, j'avais booké mon rendez-vous pour mes cheveux pour faire ma kératine. Aujourd'hui, on est le 5 mars. خامس نهار في رمضان وبالحق مستحقته على الاخر الرونديفو هذايا ما عندكمش فكره شعري حالته حليله واش بونس ساجو اوسي خاطر نغزل روحي في المرايه نغزل على روحي حالتي حليله دونك الحقيقه متقويه على روحي على الاخر جو في لو ماكسيموم d'efforts pour me sortir de la galère en ce moment. Je peux pas partager avec vous plus de détails que ça parce que c'est très sensible et moi aussi je suis encore sensible, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, côté carrière, légalement aussi, etc. Donc je peux rien faire par rapport à ça, mais Inch'Allah ki kol shay yelid ou la poussière redescend, je pourrais partager ça avec vous juste pour que tout le monde prenne des leçons et tout le monde sache quoi faire peut-être, ou je sais pas, peut-être que ça pourrait aider plus d'une. Donc voilà, aujourd'hui journée de Ramadan, je suis en route vers Leila Lissage. On verra au fur et à mesure comment la journée va se passer, mais aujourd'hui je vais aller chercher les enfants, ils sont avec moi. Et that's it. Allez, let's go. Puis dis-moi l'état de tes cheveux, tu le trouves comment? Honnêtement, ça va. Ils sont déshydratés. Ouais, c'est moins pire que la dernière fois. C'est moins pire que la dernière fois. Je sens que l'autre traitement, il a fait quand même beaucoup de bien. Ouais. Par rapport à la texture, par rapport à l'hydratation et tout, mais c'est ça. Ta racine. Moi, j'aime travailler sur une racine comme ça, je te l'entends. Ah ouais? Ouais. J'aime travailler sur une racine qui est plus large, plus frisée. Plus frisée parce que sinon ça prend mieux. Je trouve que ça prend mieux et aussi ça diminue le risque que ça casse. Non, comment on appelle ça? Ah, que ça sature. Ah ok. Que tes cheveux saturent, donc ça diminue le risque que tes cheveux saturent de produits. Mais elle est quand même longue ma racine, tu trouves? Genre ça. Je dis, c'est pas normal de faire un lissage avec une savane. J'ai vraiment attendu comme une folle. Genre, je sais que c'est normalisé. Là, j'ai eu des clientes, puis je suis juste comme, ok, you need to do le detox de kératine. Mais c'est bien, je suis fière de toi, Marissa. En plus, je savais, j'attendais tes messages, puis je suis comme, ok, elle a tenu encore. Non, ça y est, j'ai un rendez-vous, il faut que je me fasse. Je me suis dit, je vais faire des brushings, mais c'est ça que je faisais. Je les lavais comme 2 fois par semaine, je faisais des brushings. C'était galère, mais c'est mieux que rien. Tu vas voir le résultat aujourd'hui, on va voir un peu, Inch'Allah. Tu sais, pour voyager, ça te prend minimum 1000 balles. Je vois mes amis en France. Genre un train, ils partent à Londres, un train, ils se retrouvent je sais pas quoi. Ils reviennent, hein, le temps d'un week-end. C'est ça. Guys! Oh.
trop contente du résultat. Mes cheveux ont vraiment beaucoup éclairci. Et j'adore les résultats, je suis super contente. Leïla Lissel, si vous êtes sur Montréal, il faut aller la voir. Franchement, j'en ai essayé plusieurs et c'est vers celle que je reviens parce que ses produits sont excellents. Et en plus, voilà, elle connaît mes cheveux, etc. Donc, je suis trop contente. Rien que ça, je sens que mon humeur, mon moral vont beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Lila Habibi. De la fille. Elle s'appelle comment la fille? Ons Jebel. Maras de quartier de ça. Rayouna, ça va? Tout se passe bien? Et tu manges pas la fin de semaine. Mets-le dans l'eau. L'eau? Oui, je le mets dans l'eau. Il doit nager dans l'eau. Ouais, il est enfant. Salut Soussou. Il est pas là. Soussou ورينا شنو العشاء اليوم. عملنا أمان باهي بريك وبروك لوباني. بروك لوباني وشنو هما؟ وين الصوص نتاعو؟ وين الصوص نتاعو؟ هذي شهي باش يشتغل. وسلطة ودقلة. بسم الله. Allez, on ouvre la porte. Salam alaikum, je m'appelle Yes. Chaque jour, il m'arrive plein de choses passionnantes. Parfois, elles me rendent heureux et j'ai envie d'être gentil, attentionné et généreux. Mais parfois, il m'arrive aussi d'avoir peur, d'être en colère, Et moi j'ai jaloux. triste et jaloux. Moi j'ai la colère, Hey, la tristesse hey, et j'ai la peur et j'ai l'amour, hey. l'amoureux. Ok, on continue. Je lui ai lancé du sable sur le visage. Papa n'était pas content. Papa, il faisait quoi ici? Et il était fâché Pourquoi il est fâché? parce que le frère il a fait une bêtise à sa soeur. Ouais. Il a lancé des pierres de sable sur le visage de la Et pourquoi sœur. il a fait ça, le frère? Parce qu'il était jaloux. Oui, parce que... Pourquoi il était jaloux? Parce que papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait apprendre à nager à la petite fille. Et quand je suis jaloux, je pense très fort à Allah et je dis Alhamdou. Merci Allah pour tout ce que tu m'as donné. Voilà. Et l'autre, Alhamdulillah parce qu'il a des habits. Alhamdulillah parce qu'il a des livres qu'il peut lire. Voilà, fin de l'histoire. Allez. l'autre, Non, on a fait 2. mais le relis. Non, c'est assez. Hello. I am back. Je viens tout juste de finir de la routine. زدت حتى ما نحيتش مكياجي mais حبيت نحكي معكم شوية في موضوع. En fait, عندي باش نقول باش نحكي فيه mais je pense que c'est le meilleur moment. اليوم أول vidéo في رمضان et du coup je voulais vous parler un petit peu de déjà qu'est-ce que je fais ce ramadan pour essayer de faire plus de good deeds comme on dit, حسنات. شنو هما الحاجات الصغار اللي زدتهم في الروتين نتاعي وفما حاجه ثانيه لازم نحكي لكم فيها من بعد شوي. اول حاجه ريتو باغ اكزومبل تا والله قلت فكرت j'allais vous dire ça. D'habitude quand je suis en train de coucher les enfants je suis là à faire vite allez pyjama pipi machin brossage des dents machin je lis une histoire quand j'ai le temps et je les mets dans leur lit. J'attends 3-4 minutes maximum et je sors de leur chambre, je les laisse dormir tout seuls. À un moment donné, j'ai remarqué que ils avaient besoin de ce moment. Donc je reste un peu plus longtemps au lit avec eux et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire mon dhikr. Et ça, je le fais avant Ramadan. Avant Ramadan, ça fait quelques mois que j'ai commencé à le faire. Depuis que les enfants ont commencé à réclamer le fait que je reste avec eux dans le lit chouïa,
ملول كنت نتغشش وهكا نقول لهم allez vous êtes grand vous pouvez dormir tout seul j'ai plein de choses à faire je dois aller faire ma routine c'est mon temps à moi blablabla. Puis après je me suis dit ok je vais faire d'une pierre deux coups et je vais rester un peu plus longtemps avec eux dans le lit et je vais en profiter pour faire mon dhikr. Donc je mélange avec eux, ça prend quoi 15 minutes, 20 minutes et ça c'est le temps où j'ai pas mon téléphone bien sûr parce que les enfants sont en train de dormir. نقرأ القرآن قبل et ensuite je vais faire mon dhikr. Eux ils vont essayer de dormir et moi je fais le dhikr du soir donc أذكار الليل tout simplement. شوفوا انا مش حافظتهم الكل شربامي عندي تليفوني ساعات نجم نقرا منه ما كنت نقول لكم جي با مون تليفون سور موا دونك سكو جو في استغفر الله سبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله جو لي ريبيت autant que je peux ورا بعض استغفر الله سبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله والله اكبر. ساعات نقول ولا حول ولا قوه الا بالله نعاودهم الكل le plus longtemps possible. ensuite bien sûr باش نقرا السور نتاع قل 3 آية الكرسي شنو اخر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء. الحاجات اللي حافظتهم الكل ونعمل استغفار وشنو آخر ونعمل تاج الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو بلوس بوسيبل. كي نرى الأولاد رقدوا بالكدا اللي هي تشدني الأكثر 4 ساعة 20 مينوت نقوم من الفرش نلقى روحي ديجا عامله ذكر متاع ليله كامله معناها ولا حتى اكثر. ساعات ترى 4 ساعة 20 مينوت تحسوا حد شيء ما فيك تعاود لسانك ما يقفش ça peut être des centaines de fois راهو تعاود. وبالحق حسيتها ياسر محلاها. باش نقول لكم اللي هي حاجه بدلت لي حياتي كاريمون نو سي با فاكتوال ما فماش حاجه في حياتي تبدلت كومبليتمون مي انا بالنسبه لروحي مع روحي جو مي سون بوكو بلوس ان بي بوكو بلوس ان سيكوريتي. هو اسمه الذكر باش تتذكر ربي باش تتذكر اللي هو ربي اكبر من كل شيء. هذيك الحاجه الباهيه معناها كل ما تذكر ربي يترجع مخك تقول وريت المشاكل اللي انت عندك في الدنيا الكل راهو ربي اكبر منهم. وذيك هو انا بالنسبه لي هذاك هو القوه نتاع الذكر اللي قد ما تكون مشكلتك كبيره قد ما تكون تحس في روحك تغرق قد ما تكون مسكر عليك من جهات الكل راهو ربي اكبر منها. وهذيك وين علاش ربي يحبنا نتفكروه برشا مرات مانيش نفتي عليكم راهو هذا انا كيفاش فاهم الحكايه علاش ربي يحبنا نتفكروه برشا مرات في النهار كسوسوا 5 مرات نصلي والا برشا ذكر صباح وفي الليل دعاء نطلعوا في الكرهبه نلبسوا حوايجنا نسميو بسم الله الحاجات هذوكم الكل باش يفكرنا اللي كالكو سوا الهموم نتاع الدنيا راهو ربي اكبر منهم. باهي دونك حبيت جوست نفسر لكم هذايا شنو قاعده نعمل انا في رمضان. سينا مانيش نمشي للتراويح كل ليله الحقيقه ما نجمش كسوسوا نحب نقعد مع دارنا شويه خاطر ما يمشيوش هما معايا للجامع وساعات عندي صغار دونك ما نجمش نهزهم معايا دونك فوالا ما نمشيش للتراويح كل ليله. اما نعمل تراويح في الدار اللي هما راهو ما نعملش ما تنصلي 8 ركعات والا ساعات 4 ركعات كهو وصور قصار وكهو. نحاول قاعده نكمل 60 حزب دون لو سونس اللي مشيت مرتين للجامعه ديما نخلط للحزب اللي للجزء اللي قراوه هما. مثلا هما قراو جزء 3 البارح انا من غدوه نقرا جزء 4 في الدار اي انسي دو سويت. مش ديما نعمل اللي نجم ساعات ما نعملش. اليوم نهار خامس يظهر لي قريت قرآن 3 ايام على 5 بالجزء كامل ولا زوز اجزاء كاملين. مي سينو نقرا قرآن اللي حفظته نقرا نبدا في الكهرباء نسوق نقرا قرآن خاطر نعرف اللي لي جود ديدز الحسنات elles sont vraiment multipliées على كل حاجه. حبيت نحكي لكم زاد على الابليكاسيون اللي نستعمل اذان اللي فيها قرآن فيها القبلة فيها دي ستوري هكا محلاهم ساعات يفكروك تنجم تحط لي مونسوراسيون كي يجيوك لي ريغل اتسيتيرا. تحفنا برشا الابليكاسيون نعرف برشا دي ابليكاسيون باهيين فما مسلم برو فما كل شيء مي بون انا الابليكاسيون هذيا الي غراتويت مانيش قاعده نستعمل الفيرسيون بايونت وتحفنا على الاخر وعجبتني عندي عام ونص نستعمل فيها. ceci étant dit توا je vais parler للتوانسه en général. ما نعرفش المغاربه والجزائريه كيفنا ولا peut-être pas. Peut-être que oui, je sais pas, vous me direz. Si il y a des Algériennes, des Marocaines qui me suivent, vous me direz. Ok? J'espère que vous comprenez l'arabe. Dites-moi, si vous comprenez l'arabe ou pas. Sinon, je vais essayer de switcher la prochaine fois. Mais c'est un sujet où est-ce que نحكي من قلبي, donc ما نيش باش نبدا على طبيعتي اكثر كي نحكي بالتونسي. قلت لكم باش نحكي لكم على الشمينمون سبيريتويل نتاعي. ما نحبش نجي شي فيديو ونصرصت لكم هكا صار هكا وعملت هكا درا شنو. جو trouve ça déjà que c'est très 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 personnel et en plus de ça
مانيش باش نجي نعطيكم مون اكسبيريونس ونقول لكم اي انتوما توا طبقوا عليها. Oui, je vais vous inspirer, mais je préfère vous inspirer parce que j'ai appris que parce que j'ai fait moi pour en arriver là. خاطر انا اوكي عملت هكا وهكا وهكا، تنجم انت تعمل حاجات اقل مني ولا حاجات اكثر مني، ما نحبش نوريكم اللي لو شومان نتاعي انا هو لو شومان الوحيد. فوالا مي سي جي دي كونساي ا فو دوني اللي خرجت منهم بعد العام ونص. جو بونس رجعت نصلي انا في ديسمبر 2023، دونك بريسك عام و3 اشهر هكاكا. واللي خرجت به انا اللي نحنا في بلداننا المغاربيه مغاربيه لي بيي مغربا اون جينيرال عندنا برشا 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 حاجات اللي لازمنا اون لي ديزابرون ان ليرنينغ من كيفاش علمونا وقراونا الدين ملي نحنا صغار. انا اسوسي الدين لبرشا حاجات نون سولمون غالطه كيما نقول لكم على الحقيقه، اون بلوس تابعه لي تراديسيون، اون بلوس ياسر فيها تخويف وياسر فيها ترهيب وياسر فيها حرام، وما وراونا بريسك حتى شيء من الباهي متاع ربي ومن الباهي متاع الدين ومن الباهي اللي نجمو نعملوه. ils ont mis l'emphase. je les blâme pas peut-être هذيك هو معناتها الباجاج متاعنا التاريخي والوراثي واللي تحبوه نتوما معناها جاي من قبل وقعد يتعدى من جينيراسيون لجينيراسيون، اللي انا بيرسونيلمون حسيت روحي فسخت كومبليتمون الاسلام اللي تعلمته في تونس وعاودت كتبت اسلام جديد تعلمته في كندا. بالحق ما كنتش نجم نوصل للي وصلت له اليوم بالايمان اللي انا وصلت له، بالاسيدويتي وديسيبلين في الصلاه، بالثقه في ربي اللي عندي توا، باللي نقوم ونطلع وباقي مرتاحه مطمئنه. ما تجيني ايامات اللي سيء نحس روحي غرقت وباقي سا دور با لونتون ونحس روحي فيسا تنفنفت ورجعت، خاطر ربي يستجيب وربي يفهمك بالحق. علاش احنا في بلداننا ياسر نحطوا لونفاز اول ما نحلو عينينا يحرقك ربي، يشدك من شويفرك ويعلقك ويحرقك بالنار. اول ما نحلو عينينا حرام مش مليح مش درا شنو، حكايه تافهه راه والله حكايه تافهه، وديما كل شيء حرام كل شيء سبب ربي باش يعمل لك، ربي باش يحرقك، ربي والحاجات الخايبه كيكا ربي طاح فيك، اذاك ربي انتقم منك اتسيتيرا. فما برشا حاجات يا جماعه لازمنا كل القشور لازمنا نتخلصوا منهم. كانكم توانسه وحاطين لكم في مخكم وكبرتوا كيفي في الجينيراسيون تاعي، راهو حاطين لنا برشا دي زيدي غوسو على الدين اللي خوفونا بيه. ما نعرفش كنت تفكروا الفيديو الاخرانيه اللي حطيتها لكم على كيفاش انا ملي انا صغيره جي اسوسي القران للموت، على خاطر القران ما كنت نسمعه بكثره. كان وقت اللي فما في زنازه ولا شكون مات ولا في فيلم يعديو باساج متاع دفينه غادي وين تسمع القران. ما تربيتش انا بيرسونيلمون على اللي القران يدور بصفه عاديه في الدار، الترتيل يدور بصفه عاديه في الدار. نو malheureusement ce n'est pas le cas et je pense que on est beaucoup dans la même situation. donc انا حتى مع ولادي جيساي دانستوري اللي القران يدور حاجه عاديه كيما نسمعوه ديما نقراوه ديما. فما ترتيل من ترتيل، سي فري كو فما ترتيل استغفر الله يا ربي انا نحس يخوف. فما عبيد صواتهم معناها ما همش ياسر اغريابل، معناها يا يصيحوا يا يعيطوا يا ما نعرفش. فما عبيد ترتاح لهم فما عبيد ليه. donc انا encore une fois je partage avec vous عمر هشام ميشيري، نسيت لقبو حاسيل ولا المشيري، اوتو فما برشا شيوخ باهيين راهو صوتهم باهيين، اما هما زوز انا ارتحت لهم اللي هما هذوما زوز نكتبهم لكم لهنا. عمر كي نحطوا عمر تقولش عليه صحاب انا وياه اما كي نحطوا في الكرهبه في الصباح اللي تقولي maman ça fait tellement du bien d'écouter le Coran, j'ai envie de dormir. انا بالنسبه لي هذيك الكلمه بالدنيا. تعرفوا معناها بالدنيا؟ وقت اللي بنتي تبدا elle associe القران الحاجة تريح البال تريح الأعصاب، elle a envie de dormir بالدنيا. أمان أنا كي كنت في عمرها ما كنتش نسمع هكاك، معناها أنا بالنسبة لي ميشن accomplished معناها على الآخر. دونك فوالا تو بسيسة كل مرة نحكي لكم على حاجة سورتو في رمضان متابعين نحكي لكم على حاجات اللي نعملهم هكايا وكل شيء. مي شوفوا
quand j'ai désappris tout ça, je me suis tournée vers deux choses. L'islam متاع العباد اللي مولودين في بلدان غير عربية اللي هما dans les pays occidentaux, que ce soit في كندا, que ce soit في أستراليا, que ce soit في l'Angleterre, في أمريكا, عندهم إسلام راهو على القواعد الإسلامية, اللي فيه tradition, اللي فيه عيب, اللي فيه ثقافات, اللي فيه تروما, اللي فيه باجاج متاع بلدان, فيه إسلام. C'est juste la religion. خالية من البقايا متاع الحاجات الأخرين. والحاجة الثانية je me suis retournée, voilà, je me suis plutôt tournée vers les reconvertis. على خاطر راهم les reconvertis عاد تحياته كاملة. أنا نحس روحي أقرب للreconvertis كل العباد المسلمين اللي مولودين في الإسلام. على خاطر عاد تحياته كاملة مشرك كاريمون معناها بربي. ومن بعد كتبت له حياة جديدة وفهمها ويحب يعمل كل شيء على قاعدة. Ils ne sont pas dans le jugement, ils ne sont pas dans le tout ou rien, ils sont dans l'évolution. عطيت مرة une analogie كيفاش أنا نراه le cheminement spirituel. تذكروها المونوبولي كيفاش فما دي كاز هكا 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 هكا. أنا نحس هكاك فما 100 كاز وفما arrivé وفما ديبار. tout simplement. تقدم كل مرة تقدم. فما نهارات باش تقدم 2 كاز تتعدى من الصفر للثمين ومن بعد تتعدى في ساعة تنقز لل10 بعديك صارت لك حاجة في حياتك بعد شوية على ربي ترجع ل8 بعد تيان شلقت اللي انت مقصر في عبادتك مقصر في ذكرك مقصر في حاجة ترجع ل15 مرأة لبست الحجاب طلعت ل30 من بعد عادت نحات وهبطت لل20 et ainsi de suite. حتى حد فينا ما عنده الحق يجوج الاخر. نجمو ننصحو en privé, نجمو ننصحو كي راهو في واحد الانتونسيون نتاعو باهيه. النصيحه زيد عندها آداب النصيحه. ما فماش واحد تجيه الحرام بوليس اللي عملت لهم انا يجيك تحت فيديو انت تحكي في الدين وشعرك مازال عريان كي مشيت غطيت علينا شعرك وسكرت علينا فمك خيرك. انت حاش تحكي معايا هكا؟ شكونك انت باش تحكي معايا هكا؟ تعرف عليا منين جيت انا؟ تعلم عليا ربي وين وصلت. تكرهنا فيه الدين علاش معناه. دونك حتى كي تحبوا تعطيو نصيحه لشكون فما اداب النصيحه اقراو عليه. فما اون فاسون اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعطي النصيحه elle doit être en privé فيها فاسون باش تعطيها ما تكرهش ما تنفرش العبد في الحاجه اللي يعمل فيها اتسيتيرا. شوفوا سوجي كبير وعميق برشا حكيت عليه هذا خاطر راهو الفيديو في رمضان ومثبين نزيد نحكي عليه برشا. كل مره كي نتفكر حاجه نجي نقولها لكم. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez compris parce que j'ai parlé beaucoup en tunisien. Mais si jamais il y a des francophones s'il vous plaît qui ne comprennent pas du tout l'arabe, laissez-moi un commentaire. Je vais essayer la prochaine fois de si jamais je fais des passages en arabe comme ça. Je parle vraiment plus spontanément. Je retrouve mieux mes idées, surtout dans des sujets comme ça où est-ce que je sais que c'est comme si je parlais à ma sœur, etc. À un moment donné, je m'emporte dans une ou deux langues, mais j'ai pas de difficulté. Sincèrement, je peux même le faire en anglais. Juste dites-moi et je vais mettre des traductions. Si je parle en français, je mettrai des traductions en arabe et vice versa. Ça va me prendre beaucoup plus de temps, mais ça me fait plaisir si je peux toucher plus de monde. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais aller prier, je vais faire mes prières, je vais faire au moins 4 rak'at. Ensuite, je vais dormir. Je me réveille à 4h. 4h30, je fais 2 rak'at de tahajjud et ensuite je vais aller manger, sahur, et ensuite je fais la prière du fajr, je me rendors et ensuite je me réveille pour les enfants, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, je vous embrasse très très fort. Mouah.